لا يوجد. خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mahuli mga tulab ilm, amoy na yung panagnaan dars na to hamaddat al-balagha. Madda al-balagha. In pangadyon na to amo in jalsa mahapon ini amo na in ma'nasin balagha, ibansin fasaha, ibansin uslub, katan sin ilm, katan kitab ha ilmul balagha, tagnaan siya sin tu parakalaya. Ma'nasin balagha, ma'nasin fasaha, ibansin unin pagtagon uslub. Tamam? Naam, ang pakitan niyo tumagna insyaallah ta'ala ha ilmul bayan. Naam. Sababin ilm imbalagha nakandot niya tu ilmu hababaan niya. Amuna in ilm al-bayan, ilm al-maani, ibansin al-badi' tuyan. Maani, badi' ibansin bayan. Naam. Under siya sin balagha. Maka tanyo na insyaallah ilmul bayan, al-bayan, al-maani, ibansin al-badi'. Naam. In tu ini hambuk kitab. Biasin ini. Kitab البلاغة الواضحة كان علي الجارم إبن كان شيخ مصطفى أمين. إن لون سن كتابني تو department هلوم علم البيان معاني إبن سن بديع. تمام؟ نعم. تمغنا كتاني إن شاء الله تعالى بوأسن مقدمين. تمغنا كتاني علم البيان وقواس تاني علم البيان أم palumatun pamaani am pamadtu pabadi' sambil mawbus na tun ilm al-balagha biidhnillahi ta'ala insyaallah. Tay, di tanyo na palo kayon unin pagtagon al-fasaha. Magpakarungog kita nyo long niya masyaallah fasih. Intao yaun fasih. Unin hatisin fasaha. Iban unin piagbiddaan niya ibansin balagha. Naam. Muna-muna in fasaha habaha sa Arab inhati niya al-zuhur wal-bayan. Al-zuhur amin pagpatampal atawa ka namin timampal, wal-bayan iban pagpasawa, pagpatarrang. Bangtakaw iyanun sin Arab afsaha as-subhu, afsaha in fi'il niya afsaha as-subhu ay bima'na zahara as-subh, limahil gimwana sima timarrang na yung subu-subu bakas malindom pagsawa law mu afsaha as-subhu. Unin hati sin afsaha ay zahara timampal na iban sin simawa na in subu-subu. Hada in ma'na sin afsaha. Fasaha bang habaha sa Arab in hati sin afsaha bima'na zahara wa ban. Zahara wa bana. Ada pun ha istilah ha biasin nasabot to kanyo kahapon ha terminology piag-isunan si mga amuin bulaga in fasaha na baki nagtu. Ang pagtagon fasahatul kalima, ang pagtagon fasahatul kalam,
أو فصاحة المتكلم. فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، إذن فصاحة المتكلم. Kung matag in kalima, in word yan, fasih. Kung mo siya maiyan, long mo fasih in kalima yan. Kalima yung pagbisaran, tamin word. Kung mo siya maiyan, matarang, masawa, fasih in kalima yan. Okay. Matag tayong kalima yan, tumtuman yung bukun bisara, bukun kalam. In kalam, nakatayo na kahapon. Ang suway siya dua, compose sin dua pataas. Ang paing kalima hambuk na, word, hambuk word. Muna-muna, matag imbis sarayan, fasih, kalima fasiha, kabtangan masawa matarang, apabila maraming syurut, tu nasabot ko ini. Bang niya makanutin tu syurut ini, manjari mo iyanun in kalima yan fasiha. Tamam? Naam. Muna-muna, salamatuhu aw salamatuha min mukhalafatil qiyas as-sarfi. Muna-muna, matag mo siya fasiha in kalima yan, subay siya salamat. Salamatuha, masalamat siya. Dain ha mukhalafa, dain ha pagsulang sin al-qiyas as-sarfi, undang-undang sin sarf. Qiyas, atin niya ha kawaid sin sarf. Bangkaw makay kalima, kalima, piagbisarahan ta, piyakay mo siya sulang siya undang-undang sin sarf, ilmu sarf, di siya matag fasiha in kalima yan. Di. Biyasin biyad din. Biyasin kabtangan sin hambuk syair. Wala na sa marayin imam in Abu Tayyib al-Mutanabbi. Mutanabbi. Laung sin Mutanabbi, لون فلا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الأمر الذي هو يبرمه. يا تاني طيب سلطة لون سن المتنبي لا يبرم الأمر أو نتاي بutang dain di لا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم. Immakna singkab tangan tawan yuman yanda sana insyaallah numaog na yan hakwan. Hauno ba ito? Aming program na sabot ka ito kain na. Hauno tingnan niya? Telegram. Naam. Laung sim mutanabbi, laung niya fala yubramul amru alladhi huwa halilu. Wala yuhlalu al-amru alladhi huwa yubrimu. Imaksud singkab tangan, la yubram atin niya la yaqid al-amr. Wayroon makapaon sin parakala al-ibram, amin magpaon, yaqid. Wayroon lang na makapaon la yubramul amr alladhi huwa halilu. Waylong niya makapaon sin parakala amuin siyain mag al-ihlal. Amuin long ta magsalas. Wala yuhlalu al-amru alladhi huwa yubrimu. Damik kan di day sablong niya masalas sa imparakala bang siyari maun inamu inaqad. Inkabtangan ini ghayru fasih. Mayta, how no rayno in ghayru fasih? Amu inkabtangan kalima halil. Iban sinkabtangan yuhlal. Mayta. Sabab inkabtangan yan, dua kalima yan, simulang siya ha undang-undang qiyas sin sarf. Sabab bang paamuhun in fi'il halla, subay siya idghamun mo yahullu. Di mo siya manjari puasun day hindi. Wajib mo siya rin di idghamun. Di ko manjari imyan yahlul aw yuhlal, suwera ko imyan yuhal. Damik yan, di ko manjari imyan halil, subay ko imyan halun.
Na inunin hinang sin mutanabbi di piu asniya. Tamam? Pangaji ra kamo sin hasarf aw idgham, al-idgham al-wajib iban sin idgham jaiz, iban idgham mamnu'. Naam, in kari asali niya halla. Halla. Bang mo hinangon ism fa'il halun. Bang mo puason halil. Unin hinang niya rin piuas niya. Ang pare diri mo man jari puason. Suway mo tud siya idghamun, al-idghamul wajib atau al-idgham al-akbar pagtahod. Damikan day di piuas niya yuhlal. Bang ito agaron yuhallu. Pagput niya yunon niya piuas niya. Na nakasulang siya ring qawaid sin, qiyas sin sarf, ang kanda hukum sin mga ulama in kabtangan kalima yuhlal iban sin halil ghayru fasihatain. Tamam? Bukun siya fasiha. Sabmayta limukhalafatiha al-qiyas as-sarfi. Simulang siya qiyas sin sarf. Mafhum? طيب. Inhikaruan niya supaya maiyan mo yung kalima yan. Kalima yung pagbisaran na to. Fasiha, salamatuha min tanafuril huruf. Subay in kalima yan, lapas siya. Dain ha mga huruf mutanafira. Amuin huruf, amuin huruf mutanafira pagtagon dahin di. Amuin mabugat siya hilabtik sindila. Iban mabugat day sa dungungon. Aun yang kabtangan, mabugat siya hilapal, mahunit hilapal, sarta biya gharib, biya siya mahang pagkarungukan. Banging kabtangan yan, mahang pagkarungukan, masakit hatay nga, iban mabugat hilapal, bukun siya kalima fasiha. Bukun biya sin pamaham sin kaywanan, magtuyo na lumag, sin kabtangan, mahunit lapalon, yan pa na ko makalayo, bukun na siya fasiha. Sabab mayta, mahunit siya patampalo. Nampay maana sin fasaha, magpatampal. Tamam? Naam, biya sin kabtangan biya din. Mustashzirat. Mustashzirat. Tunay ko, pronounce nyo kuno marayaw. Mustashzirat. Mahunit, bangkaw bukun, bangkaw nag-uus-us, makutkot mo dila mo. Mustashzirat. May ta siya himunit. Sababin shin sukun, iban sin zay, ahunit. Pronounce bang mag-akad. Inhati sin mustashzirat, murtafiat. Lang mujibalun mustashzirat. Bud mataas. Bukom ya sing kamtangan man ko imyan, aliyat mataas na isa, maluhay siya pronounce. Hangkan dalawang sin mga ulama in kalima ini, ghayru fasiha. Kalima hu'. Diungog nin kabtangan hu'. Misanin na mo in thaqil fil lisan nutquhu. Mabugat hadila pronounce. Hu'. Damikyan hapang dungog biya. Hu' biya. Gharibun fi sama' wa thaqilun fi an-nutq. Unin natin sin hu' pagkaon mga desert magguwa pag favorite si mga unta pagkaunon nila hu' pagtag. May tasay ni mahunit pronounce sabab in harf ha hawning makhraj sin harf ha nakaanyo na tajwid hawning guwa sin hawning makhraj sin ha halq in ain hawno halq daysab in huruf magguwa day nga halq unum amon in huruf al-idhar na hambuok in dua huruf hambuk day guwaan ang kanda kahunitan ko mag-pronounce na hindi karwa hu' nakahunitan ko mag-pronounce ang kanda lang si mga ulama هذه غير فصيحة غير فصيحة تمام مفهوم أن كان دهلوم سين قرآن ويرؤ كلمة غير فصيحة فصيحة كتان مسوى إما معنى niya katan نعم sari na maripakato narita sa tukahatian sa mga Arab sila nakauna wayroon inamuin bang hapamaham nila si mga sila wayroon bukun fasih katan halom sin Quran pay bini katunya
سلامتها من الغرابة في المعنى سلامتها من الغرابة في المعنى سويسيا سلمت إن كلمة دينها أمو إن غرابة ما معنى الغرابة أمو إن strange ba mahang kamahangan immakna niya kahunitan ng mga Arab maglag so ay magbalik naman pa dictionary ang pamaglagang pakabatukan na biasing kalima bu'aq kabtangan bu'aq غير فصيحة ميتا isim makaingat si makna si bu'aq o makaingat din kanyo makna si bu'aq gabon uno dukot atawakan gabon kuan ahsant in bu'aq immakna niya gabon ang kamakna rasya iban sindima ghaith matar ano pa muzna ulan matar agabon afwan hada ghaith dima agabon sa maluhay siya pronounce dima maluhay kumwa dima muzna yaji muzna una hindi ka to yaji gabon immakna niya na bangkaw imian bu'aq maglagi na Arab na unin ma bu'aq yan di kabakan suway siya magbing pa maajim ang lugal Arabiya kan dalawang si mga ulama pagkain siya garibin ma'na niya mahang kamahang an strange ma'na niya yukum nila in siya غير فصيحة biasing kabtangan taka'ka'a ma ma'na taka'ka'a ijtama'a taka'ka'a na pun na bang ijtama'a kahatian sintaw katan maluhay pronounce ang pain taka'ka'a gharib dahil mga garaib ang kanalong sinhambuk syair amun long niya malakum tataka'kauna alayya kataka'kuikum ala dhi jinnah ifranqi'u anni unin hati niya yadto malakum tataka'kaun maita ka mo lang na magtipon na hindi ka ako malipungod ka mo na hindi ka ako katinibot kataka'kuikum biya paglipungod nyo lang niya hatawa mo indupang aming kyudan sina mo sakit dupang ifranqi'u igka mo lang na rin ka ako nari mo sa ito kapahamanin taka kaabang bukon kahatihan mo marayaw tamam? Na bang maaga din tuwi ni katangkisan niya rin tuwi ni in kalima yan kalima fasiha balikan ko uid kung in kalima mahinang fasiha salamatuha min mukhalafati al-qiyas al-sarfi ikarwa niya salamatuha min tanafur al-huruf ikatunya salamatuha min al-gharabati fil ma'na bangkatang kisaninto in kalima yan fasiha biidhnillah subhanahu wa ta'ala hati sin fasiha loud and clear crystal clear masawa fasiha طيب lumaton kita niyo pa fasahatul kalam bihaun kuno isab mahinang in kalam bisara mahinang siya fasih menjadi kau imian masya Allah imbisara niya yon fasih kuno mahinang fasih masawa matarang imbisara himumungan ampain ini kalima in kaina imbihaun kalam uno naman in syurut in kalam mahinang siya fasih tuwin syurut upatin syurut kaya sulatin muna salamatuhu min dha'fi at-ta'lif salamatuhu min dha'fi at-ta'lif unin hatin yan hatin niya salamatuhu subay salamat inkabtangan dain ha dha'f dain ha kalamma sin pag-compose kaniya ta'lif ini pag-compose subay bukun week in pag-compose kaniya sin bisarayaw kuno siya mahinang kumpo in week malamma in pag-compose hamuin bisarayaon apabila siya simulang hakawaid sin nahu apabila siya sumulang hakawaid sin nahu matag in pag-compose sin kabtangan niya un week malamma biya sin biyad diin biya sin qaul sin hambuk syair hi Abu Tammam maray ni mangbukon himutanabbi tumtuman niyo dahing hadlaw ini sambil pasusungon indaran nyo pagkarungukan asma si mga syuara tangan-nganan si mga magsisir hambuk na rin dito in mutanabbi syair ingan niya hisiyo himutanabbi ingan niya to hi Abu Tayyib
al-mutanabbi daing siya mga magdaraman qabla al-Islam. Daing mga syuara sin jahiliyin. Naam. In mutanabbi hi Abu Tayyib al-Mutanabbi nawapat siya naam sanata 80 qabla al-hijrah. 80 kawalwan before sin paghijrah. Qabla al-hijrah. Imam Mutanabbi nawapat. Al-Mutanabbi nawapat siya qabla al-hijrah 80 qabla al-hijrah. Inqafha qabla al-hijrah. Ha? Nawapat siya tahun kawalwan before pa sin paghijrah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, daing mga syuara ati sin syuara amin magdaraman. Naam, ingan niya hi mutanabbi, kila siya hangan hi mutanabbi. Naam. Laung sin Hassan ibn Thabit, namikyan syuara, daing mga syuara mukhadramin. Hati sin mukhadramin, mga magdaraman nakaabot jahiliyah, nakaabot sin Islam. Impagtag kanila mukhadramun. Tamam? Nutan nyo asal dyan. Kung mga sin adabil Arabi, ipaglabayan mo ang kata. Naam. Tayyib. Ang mga bago mga syuara, impagtag kanila syuara al-muwalladun. Al-muwalladun. Naam. Laung sin Hassan ibn Thabit, kita untain ini. Hukumunta siya bang imbis saray ni fasih atau bukod. Laung sin Hassan ibn Thabit, biantug niya hi Mut'im ibn Adi. Hi Mut'im ibn Adi, usog, tauring ha Makkah, taumarayaw, karim, sumagawa, lam yuslim. Wala siya nakasudpa ng Islam. Mata musyrikan, miyatay, nagsisyirik patuhan Rabbul Alamin. Sa taumarayaw, mahulmat, patimura. Laung sin Hassan ibn Thabit, walau anna majdan, akhlada ad-dahra wahidan, أبقى مجده الدهر مطعما. لون سن حسان ابن ثابت لون ولو أن مجدا أخلد الدهر أو أخلد الدهر واحدا. سوي بلي أخلد الدهر واحدا أبقى مجده الدهر مطعما. أبقى مجده الدهر مطعما. لو سمع علماء كلام غير فصيح بالسرين ميتة منون معنى لون ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا بang sadya long niya in kuan ini di magkuan ha kuan punga na bidagbos maka kuan pungon tanan ini tamam. Naam. Long niya bang sadya long niya in majid niya min kabansakan kalagbuan. Naam. Akhlada ad-dahru wahidan. In akhlada dahing khulud amoy patattapon niya pakakkalun niya. Mang sadjalong niya aun kabansakan patattapon pakakkalun simmasa. Patattapon sinmasa dahar masa. Ha? Ad-dahr masa. Patattapon long niya sinmasa in amuin long takabansakan aun patattapon niya tanto tuud abqa majduhu ad-dahra. Patattapon sin kabansakan salama-lama hi Mut'im ibn Adi. Atin yabang sadya in kabansakan patattapon sin masa tanto tuod patattapon na sin kabansakan salama-lama hi Mut'im. Sabab wayron na rumaog kanya bang magdayawan na. Kaya nakaanin po sin Hassan ibn Thabit sumagawa lang sin mga ulama hada ghayru fasih. May tabukun fasih. Sabab inha
أبقى مجده يعود إلى مطعم. تمام؟ إن هذا hindi magbalik kan siyo, kan mut'im. Ang paingkabiyak sa Luga Arabiya, in damir, magbing siya pahunahan, bukon pahulihan. Isa. Naam. In hindi, aada damir ila mutaakhir lafzan. Asal siya tusulang. In damir, habaha sa Arab, yaudu ila mutaqaddim lafzan. Magbing siya pahulihan. Bukon simibog paunahan. Isa. Hikaruan niya, aada dhamir ila mutaakhir rutbah. Aada dhamiru ila mutaakhirin lafzan wa rutbatan. Unin rutbah niya rin, unin rank niya. In rank niya rin di maf'ul bihi. Tamam? Maf'ul bihi. Naam. Pagubos, in kari asali, inha, in dhamir, kabalikan, kumagbing siya pakain, pa-before niya, bang halapal. Naam, pag-uwas di siya manjari magbing pakain, mutaakhir, haulihan, pag-uwas, in martabat niya, in rank niya, maf'ul bihi. Narain di, simulang, in dhamir, aada, ila mutaakhir lafzan, halas, nagbing siya palas, lapal, siya tumanjari, so siya magbing nakauna, iban nagbing siya parang haulihan na rank, mutaakhir rutbatan. May taunin rutba panagnaan, in kabiyaksahan talong mo, ra'a Zaidun Amran. First rank fi'il na. First rank, rutba wahida. In rutba hikarwa uno, fa'il. In rutba hikatu, maf'ulatin in maf'ul bihi, hinapusan harango, mga magrango. Na hindi yung dhamir عاد إلى متأخر لفظا ورتبة وهذا مخالف القواعد النحوية. تمام؟ سلام أن كان لون من علماء هذا الكلام غير فصيح. ولا kamu nahilo إن شاء الله مقدمة بيني كتان يعني pakita مقدمة ولا pakita simud palawm. Atin yata kawan very bang siya lang ta inangon amo in fasaha very siya umugdani namo in siya sinutan na fixin. Suway siya balikunin ta'lif in compose niya suway pindahon. Bukum bihain in compose. Abdi manjari. Tamam? Di manjari bihain strange habaha sa Arab. Sa aun waktu yung mga syuara magkakipit bang kadabi magpaliw-paliw na sadyasing kuan hitilo na pa mga hulihan bihanin mga dhamir. Makuan mauno bay ni matagilid sila. Kanda to imbis sara magsumbulakot daw waktu. Naray para mga ulama habalaga ma-check katanya. طيب mari kita pahikarwa. Okay na yung salamatu min dha'f at-ta'lif? طيب hikarwa. Salamatuhu min tanafur al-kalimat. Subay siya salamat dain ha mga kalimat mutanafira. Nasabot na yun yung mutanafira. Amoy mga kalimat mutanafira biya magpaguyan. Hatisin mutanafira magpaguyan. Mabugat. Hikabtang, hilapal. Strange ha pang dungog. Gharibun fil sama. In habala fasahatul kalam aun waktu tiap-tiap kalima niya fasih. Sabang mapun amunat mahunit na siya hilapal. Abi sing kabtangan sinhambuk syair. Siya nagkabtang ini. In nagkabtang hayni naam la yu'raf qailuhu di kay nga tanbang hisyo. Laung sin mga kaibadan in syi'ri ni indaman ni laung niya jin in nagbisara. Kanda bang kawasungon uno in syi'rul jin, syi'r sin jin amoy nilong. Unin kabtangan yan. Laung niya wa qabru harbin bimakanin qafru. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Bang mo yung bialikan makatu, indila mo hubaba mga 2 inches. Bang mo ini kabalikan, kaya mo balikan makatu, humaba indila mo mga 2 inches. Sabab mahunit ini balikan. Wa qabru harbin bimakanin qafru walaysa qurba qabrin aw harbin qabru. Balikan ta. Wa qabru harbin bimakanin qafru walaysa qurba qabri harbin qabru. Mabugat. Misan sa din taud sinra qarb harb qabr. Mahunit balikan mo.
kandalong sim mga ulama, fihi kalimat mutanafira, maunit pronounceon. Bunalin hambuk kabar harb. Kaya nga tanim maana. Sa napun man sila, maunit na siya hilapan. Kandalong sim mga ulama, hadal kalam gayru fasih. In maana sing kabtangan, laung niya inkubul hi harb. Iharb ini gagandilan sin Quraish. Di kay nga tanbang hawno siya kaya tanum. Laung sing kayawan ang tiapok sin jin. Allahu ta'ala alam. Napagsakali, naglawag man sila di kabakan, aun na suwara diyungog nila, wa qabru harbin bimakanin qafru, wa laysa qurba qabri harbin qabru. Kandalaw na shi'ar sin jin, kuno ini. Allahu ta'ala alam. Suwa niyo man magjijin-jin. Okay nga ta. Wa qabru in kubuli harb ngantao. Bimakanin qafru. Hatampat qafr. In tampat qafr, amo in tampat talang talwas, wayrun bud, wayrun panghiano, may katan qafr. Makan qafr. Tamam? Walaysa qurba qabr. Iban wayruun masuuk pakubuli harb, ununo kubul. Isa-isa niyara. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Wayruun masuuk pakubuli harb, ununo na kubul. Isa-isa niyara. Nah, inkabtangan ini, bangha ilmul balagah in siya gayru fasih. Mayta, sabab mataud din doon, kalimat mutanafirah. Mahunit pronounce. Tamam? Naam. Basa ko na ikaw. Qabru harbin makanin qafru, walaysa qurba qabrin, walaysa qurba qabri harbin qabru. Ahsant. Mahunit. Ang kadawang makatulong si mga ulama, mahunit siya kuwanon. Inhi katunya. Tamam? Salamatuhu min at-ta'qid al-lafzi. Subay in bisara masalamat dayngha complication, ta'qid. Al-lafzi, amuin, subay siya salamat dayngha amuin complicated lapal. Inhati sin ta'qid, amuin nasakot ba? Banga ko iman kay muaqqadahu kiwan biyagut niya. Insanun muaqqad, manusya muaqqad, complicated tao. Alaqa muaqqada, complicated relationship. Kung sana Facebook lang niya. Al-alaqa muaqqada, complicated. Ala kullin. Suway masalamat, imbis sara, dayng haamuin lapal complicated. Atawa dayng haamuin complication halapal. Amuin nasakot. Biyad din. Aun yan lapal, jag si magbibisara, mataud to din takdim at ta'khir. Jag. Biya si biyad din. Banga ko imian kay mo, laung ko, ma qara'a, illa wahidan, Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Ma qara'a, ano tayo sulat? Lang mura hindi, ma qara'a, illa wahidan, Muhammadun kitaban ma'a akhihi. Complicated din lapal katan. Ulit natin yan. Makara, wala nakabasa, malayngkan hambuok, hi Muhammad, kitab hambuok, ibantay mo, nari kahatihan. Piyagpanayaman. Bang siya pamuntulun, gumawa siya, makara Muhammadun. Wala nakabasa hi Muhammad. Ma'a akhihi, iban sintay manghud niya, illa kitaban wahidan, malayngkan kitab hambuok da. Uninhinang niya, piyagpauna inhaulihan piyauna fihi taqdim wa ta'khir. Hangkan dalong sin mga ulama bangin kabtangan aun taqdim wa ta'khir, kathratu taqdim wa ta'khir taj'alu al-kalama ghayra fasihin, biya sin kabtangan sinambuk syair ini, sin nagkabtang ini, in nagkabtang naam mutanabbi. Laung sin mutanabbi, in mutanabbi bang ha syair biya siya rasul, rasulus syu'ara, biya siya rasul bang mga kanabihan.
لون سن متنبي أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. يا pahaman niyo? أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. نعم بينتج من هنبوك مانوسيا بينتج من هنبوك مانوسيا إنغان يهي محمد إنغان يهي شجاع ابن محمد الطائي. محمد يعني يكون محمد رسول الله. إنغان يهي محمد هي شجاع ابن محمد. هي شجاع ابن محمد الطائي. لون أن يكون أبا البرية آدم أن هوكام بيدين لونيا ما هنang ama sin mga manusia hi Adam. Pangpaamuhon hi Adam yung makauna rin kan Abal Bariya sabab isim kana. Makauna subay hisiyo hi Adam. So imian siya anna yakunu Adamu Abal Bariya isa. Wa abuka wathaqalani anta Muhammadu. In maksud singkabtangan niya wa abuka Muhammadun. Ito niya piyahuli. Supposedly hindi. Wa abuka Muhammadun wa anta in wow. Iyon niya ba ini? Separate niya iban sindi. Bang paamunda hindi siya wa anta at-thaqalani. Naunin hati simbisaran yan. Hati niya biyad din lang niya mahinang hi Adam ama sin manusya kataan. Sin in ama mo lang niya hi Muhammad. Si Muhammad pag yanon hi Shuja' in ama ni Muhammad. Diara nagbisray Shuja'. Biyantog din ama sin Shuja'. Sin ama mo lang ni Muhammad wa anta thaqalan. Ikaw na lang ni thaqalan. Una sin thaqalan. Al-jinnu wal-ins. Sanafrugu ha suratul Rahman. Ha? Ayyuha thaqalan. Sanafrugu lakum ayyuha thaqalan. In thaqalan al-jin wal-ins. Ang karungan. Amo ng jin, iban ins. Thaqalan yung pagtaga nila. Naam. Nabiyan din lang ni Adam mahinang ama sin manusya. Sin hiyama mo lang ni Muhammad. At labi pa lang ni hiyama mo rin kan Adam. Yan ni puting makatan. Kani mga magsishare yung puting sa nila. Magbantog ba't sila karilan sin. Wa abuka Muhammadun wa anta thaqal. Iban ikaw na lang ng jin, iban sin manusya. Uy na. Asal siya kun fasih ba't biyanin kabtangan niya. Naam, hada gayru fasih mayta muakkad lafziyan. Lafziyan halapal muakkad, complicated. Tamam? طيب. إن كأوبت سلامته من التعقيد المعنوي. سلامته من التعقيد المعنوي. سويسيا سلامت دينها complication ha معنى. إن كاين halapal. Nag-complicate halapal. Ang pain ini nag-complicate siya sabab si ma'na. Biyanin yung pag-complicate ha ma'na. In complication ha ma'na, amuin kabtangan kaingatan sintaw katanin ma'na niya biya ini usalun mo siya ha ma'na rukaing. Biyasin biyad din. Biyasin kabtangan uyun, mata. Agusalun si na Arabin uyun, mata, mga mata, amuin mga jawasis. Uno tayo ni mga spy. Pag sakali pagput mo inipindahan mo in word spy, bukun matay niyo sa lang mo rila. Lang mo yadto ko na piyara yung mga dila katana sa Ilom City. Yadto na yung mga rila, yan nakatanin mga rila Ilom City. Uy lang mo may tayo yung dila yan. Lang mo spy, lang mo ikaw sulang ka lang mo complicated maana singkwa mo. Di pagusalon in dila magmaana siya spy. Unin pagusalon bang spy magmaana? Ha? Uyun. Hangkan da bang onim yan. أرسل الأمير ألسنته في المدينة بيرانا سن أمير إما دلاء هلوم سيتي غير فصيح ميتة معقد معنويا إن معنى نيا معقد complicated. نعم لو سننبك شاعر توليت أنا بطور مباب دي لن تمان كمو مثال إن شاء الله تعالى solbon niyo pag ini pabay. Tay. Amo ini inupat suway siya
masalamat ingkab tangan deng haupatin ni ampas siya mahinang fasih ing kalam. Bang syari masalamat deng haupatin ni ingkab tangan ghair fasih. Tamam? Uus na kita niyo rin ha, fasahatul kalam. طيب, mari kita pa fasahatul mutakallim. Kung isabing tao mutakallim, magbibissara, manjari mo na iyanun fasih. Lang mo, masya Allah, fasih. Duwayin fasih, duwayin baligh. Naam. Long sin mga ulama, in fasahasin mutakallim, magbibissara, qudratuhu wa malakatuhu ala al-kalam بألفاظ وجمل فصيحة خالية من عيوب الفصاحة. إن مقببسرة متسمهن فصيح سوي أو قدرة قاوسنيا وملكة أو ملكة من بيع فطرة ملكين من بيع أنوتين فطرين بيع أوريجينالنيا علوم ها سوي أو فطرة iban aun malakakaus niya, iban ingat niya, magbisara. Kalam, bi alfaz, si mga lapal, iban mga jumal, fasiha, jumla, masawakatan. Kuno siya mahinang jumla, kuno mahinang imbisara, fasiha, so ay wayrun tanafurul kalimat, tanafurul huruf, so ay wayrun garabaha ma'na, iban di siya sumulang haqiyas, sinsarfi. Bang siya maingat, mapanday, maghimumungan, magbisara, makakompose siya mga bisara, salamat dahing hasalla sinamu in fasaha, long mo in tauyan fasih. Sabab mayta, loud and clear, crystal clear yung bisara niya. Bukun syarat habang mahinang ko fasaha, fasih, so ay mataw din mahapal mo, amuin biya mga kabtangan, mahal-mahal na long simbaha sa pakato. Bukun, sa biyak sa, misa ni magsinog, magbiaksa sadya ko magbisara mabuntol masawa. Ang pabiyaw ni misan yung pagsinog, nari magkudan. Besim biyad din. Besim mamag-usalong niya, mas labi long niya, mas mahansam. Bukon sinugin mas. Wayronin iyan, nakataring harukaing. Bangha sinuglong niya, labi marayaw. Bukon mas marayaw, labi marayaw na, pabuntulan asal. Na aon niya magbisara biyahon mga lang niya bisan, immisan mahinang bisan. Aon pa ba agyan nagnasaya dalam sim Facebook, nagsagbot lang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith, nagsagbot. Uning siyagbot. La hawla wala quwwata. Bangkaw mabaya mahinang fasih, imbisara mo tangki si sadjain ini. Ini iban sin ini mahinang kaw rajul fasih. Masawa magbisara, masaldik, mahantap, iban masawa magbisara maghimumungan. Di na ko maghajat. Unal malingkat isa ba mga hapal mo mga kabtangan ko sa bukon dahil to sara. Sa in mahal ka amuin indahon mo magbisara, crystal clear hapang dungog na. Kay ngatan ni maksud bang unin kabayan mo. Hada huwa al-fasaha. Mafhum inshallah? Okay na yun inshallah ta'ala. Right, napas ka mo 5 minute yan. Pakita ni Maripa, balagha. Tayyib. May nasautin kahawa. Sabab sin lipa ka na. Sa kamo na mag-ison-ison, amoy nyari rin di, pag ison-ison kamo sin yaunin paghahanangan kahawa, aun na kahawa, sa amoy maghinang magbutang tubig, butang magpasok kaniya, supaya mang kita nyo hapag klas, aun mainom-inom tanyo. Way na problema on si mga baso, insyaAllah ta'ala on. Na way tanyo na nasaot kayo. Ang pa, nag-asaway mufti bang aun da kahawa na ito, nalong kuway kahawa. Mga jama'a kwan niya on. Jama'a Barhajat, Jama'at Hamas. Naam. Naam. Fadal. Namuin al-fasaha ini lubatan. At niya besin ayat wa akhi Harun أفصح مني لسانا أفصح أظهر وأبين labi makapatampal, labi masaldik, masawa maghimumungan din kako. Min al-zuhur. Kandaya turekumen niya, sin Musa, inangun na bintay manghud ni Harun, sabab afsahu minni lisanan, labi masaldik, iban labi masawa maghimumungan din kako. Afsah.
أحسنت جيد. طيب mari kita pabalaga. Tol pagkaruan talong ng mga balaga ano may balaga. So mo sa bang unin balaga, viat to na balong netuan balaga. Pangadji na kato. Uno nga sim balaga. Hindi ka ting makusog benda ko na. Eta nyo rin da ko na. Blap, makusugin da ko na sintaw, palungturan ko magtoy, balaga law niya mantek yung piyangadji. Sa suwaman to bang uno, way sa to kasayuhan. Naam. Biyada sinamin magpapangadji ako, memorizing ngan kitab katan, kitabi ko ano. Sa way misan nakaukab, misan hambuk. Naam, pais-pais katan. Taib. Al-balaga. Unin hatisin kalima balaga haluka. In kalima balaga, balaga, bima'na wasala wa adrak. In hatisin balaga, wasala, simampay, wa adrak, iban nakaabot. Simampay, iban sin nakaabot. Al-wusul, amin pagsampay, wal idrakin, idrak, amin abutan niya. Kaabutan. Mo ito yung ma'na sin balaga, bangha, habahasa. Naam. Bangha istilah, bihari si mga ulama in balaga parwa. Balagatul kalam, iban balagatul mutakallim. Kuno yung bisarayan, mahinang siya balig. Iban kuno yung tao magbibisara, mahinang siya balig. Tamam? Naam. Sa tumtumon ni ma'na sin balaga, pagsampay. Ha? Iban pag amuin, pag-abot. Abot. Amuin sumampay, iban mabot. Imbisara, matag siya balaga, at ay ma'na sin balagatul kalam, balig in himumungan yan, law nila ta'diyatul ma'na al-jalil, wadihan bi'ibaratin fasihah, laha fi nafsi atharun khallab, ma'a mula'amati kulli kalamin lilhal wal mukhatabin. Imbissara balig, imbalaga habissara, amuin ta'diyatul ma'na al-jalil. Ta'diyah, in hatisin ta'diyah, tingha adda yuaddi ta'diyatan. Adda min hikatunay, pagtunay. Sin ma'na sa lingkat-lingkat. Hitunay mo in ma'na, halawm sin umo, hitunay mo hibissara, wadihan masawa. Clear. Bi'ibara, pag-usin ibarat, amuin, unutay din ibarat ini. Amuin usalun mo, bisara, fasiha, fasih, amuin ketangkisan ni mga ini. In usalan mo himumungan fasih, katan, wayrun ta, way salla, sarta, laha fin nafsi atharun khallab. Imbissara balig, amuin aun hagin hawabaran, bakkas jadhab, khallabini jadhab, amuin utungon niya kaw. Bang siya magbissara, makain pangatayan mo, makain akal mo, biya kaw sintunda nun madtukan niya. Mayta, sabab imbissara niya aun athar, aun bakkas khallab, ma ma'na yakhlib, yajzib, biya utungon kaw. Laha fi nafsi, atharun khallab. Naam, bang imbissara yan, hikatunay niya, patao. Hikapasampay niya patao. Sumampay ang kanda balaga lang niya. Hikapasampay niya makso di ma'na kabayaan niya halom sin unya. Masawa, matarrang, iniusal niya kabtangan fasih katan, sarta mautong niya ginhawabaran pangatayan sin tauyaon, ma'amulaama, sarta mag-atap, in mulaama, mulaim, munasib. Mag-atap, in tiap-tiap himumungan niya pa situation, kahalan. Aun yan tao, magbissara ri mag-atap imbissara ni malingkat imbissara sa ri mag-atap iwan sin situation. Besin biad din. Pabissarahun kaw hamatam. Ngeta nyo rin matam? Matam aza. Amo yung biya mga kematayan tao. Kematayan tao. Unim matup baha mamissarahan kaw rin mag-joke kaw. Lang mo hipusong hikuan. Biya niyaw nin tao nagtatangis ka taan. Kakalun ko sinto, kaya kangog lang nina kanin. Well, yari kita lang na nagdarangon, nagtangis, nagdaraghain tao katan, yun siya nagkakatawa. Bisara niya malingkat, fasih, sa wala lam yulaim ilhal. Mama'na lam yulaim, lam yunasib. Wala nagatap. Naam.
Bawat baon ko nikah, konsum ko ni sa nung invite ko. Masya Allah, tuan, utbay ka to nikah. Aw na to diyong, gunagot ba nikah, talak in siabot. In pagbukit ha ka may Islam, aw talak bid'i wa talak kada. Lang si mga kaya kang pagkakalong na mag-buhut ba nikah yun. Pahut baon talong niya, intaw kuya kan, sa sumanang, bukaon niya kan man sin pagtalak. La hawla. Hada lam, ma fi mula'amah, la tujad mula'amah. سوي إن كبتغن بليغ ملائم للحال وملائم للمخاطبين إبن مجأتب إبن سين mga tao يخاطب ومن بيامو نكبسر mahal ka ini نعم إن بسر mo himumungan mo pa mga kanakuraan magbidda إبن سين himumungan mo sin awam in taw awam in awam maksud dia mga kausuran manusia min rakyat sadya anjari ko mga dumaak kumuan bang mga pamanga sultan iban simmana kura suway tuod marayaw ang kawisara mo. Bukun di man jarin ibisara mo pa mga tao magsisikad-sikad di simbisara mo pa mga sultan day sab. Yan o mulong mo pangho magsisikad-sikad. Daha kumad na magkudan. Lupang-lupang lang na yung tao yan. Kaya sobrahan sini ilmul balaga. Tamam? Naam. Damik yan bang kau magkhutbah. Kita inhiyutbaan mo yaon. Unin mentality hao nila. Kahit ba ko halom sintaw, kabiyaksahan nila, inamuin na sibuyas, kamatis, bawang may sakatan, ayaw ko man tumagaw Englishan ka, ito ko halom singgi ba? Ha? Mag-Englishan ka, my dear, fellow ko, ambiya ini. Pero matugin taw katan, nung nibisara sintaw, yung nagawang galis lang, hindi kita makahati. Daha magbisara yung mano siya, hakadara sinakal niya. Nabangin tao, maingat magtunay sin maana halom sin unya hikatunay niya masawa sarta in ibarat usalun niya kabtangan niya fasiha sarta makautong pangatayan iban nagaatap iban kahalan iban sintaw bisaran niya imbisaran niya baligh intao yan baligh maingat habalaga sabab mayta miabottud na pasampay niya tudin maana kabayaan niya paisok sin pangatayan niya. Kasudtod palaw. Aw niyan to magbibisara maingat, magbisara sin sa pagwa mo. Teno, di kahati ano yung bisara niya to. Aun sambian, asuwa niya mga to puasin khutbah. Ang gasuwa ko tuan unin topic hikwan nito. Inday long niya dagbus. Biya langit long niya lupa indi yung kwan. Hati niya wayroon kapaiddahan si bisara. Way nagatap wala si mampay maksud. Ang kanda إن بلاغة تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملائمة كل كلام للحال والمخاطبين. إن تأو بليغ قدرته وملكته على الحديث بكلام فصيح مطابق للحال والمستمعين. أمو إن تأو أو ملكنيا أو إنغتنيا أو كبانديانيا مغهموموغا مساوا مغپasampay sinamuin bisara. Naam. Mapatap ning kahalan, iwan sin pa mga tao, diyan niya nagbisara, impagtagha tao yan, balik. Ang kanda, na yun ang na impakato, pangadatan, mga mag-alop na magkatao, mga magpangasawa, magturol tayma, magkatana, magbisara, maglangko-langko bisara. Na, intao, bukon sibu-sibu inamuin capacity sin tao, iwan sin ingat sin tao. Ang kanda kumakaw lang mo, hikwan niyon lang mo, dahon tamad to, maingat maghimumungan, masawa, kahatihan sin tao. Namang kau kima sin tao magbululo magbisara di makahati di damingat magpasampay singkuan na arakala mahinang pa sabab hindi kau matayma si maksud mo yan tamam kaunahan to amayat tin balaga iban sin fasaha in uslub hinapusan simple in uslub ano natin uslub ito tuwin uslubin niya mo in hantang sin pagbisara uslub hantang sin pagbisara naam iban hantang sin amuin long tapagtunay sin bisara in uslub tong kakinis aun uslub ilmi al uslub al ilmi hati niya hantang bisara ilmu aun yan uslub adabi hati niya uslub adab daman aun uslub khatabi amun uslub amin bulansang mga khutbah. Na, so may ikaw maingat magpinighay ni. Tiap-tiap tindukan mo, aun himumungan, aun uslub, aun dahan. Bukunin dahan, maghindo ka lang tanaho. Iwan sinapang mo.
Ya kamu mga manusia, biya ko sinamuin mga sundalo indiyara mo. In fa'il biha ini marfu'. Ini kaulong na tay way ruma. Way mga jibata. Muy kata long na tuan kabuka. Teroris long ni nagindo kam. Damik kanin uslub khatabi. Uslub khatabi may mga uslub bulansang. Ang ko mga sundalo, haunahan, pagbunuan, pagkataan na suway makusugin mga suwara mo. So ayaw mo isug sa indiyara mo. Tamam? Mga yaon na haunahan yung mga kuntarasin Islam na biasin mga sila pagkarungan ta mga gakandilan ya kamu mga manusia wayroon na hula uyan na to duwara kuman bang bukun darao ka na tawasul ka sin Allah Ta'ala na ito Allahu Akbar tindog abang yan manusia nakita niya lang sing kwan diding long ni nagnakura mo kita niyo katan malubat katanin tawang kanda in uslub khatabi mahal ka in uslub adabi in ini kamumuhan akal akalin tudjuhun mo kanda ilmu kata ni mga term mo kata ilmu mga nahwu kata khatabi wujdan mga emotion adab demikian wujdan adab magdaman so ikaw maingat magpaanggil-anggil maingat ko ha tashbih maingat ko ha kinaya maingat ko ha isti'ara maka mo intao impangatayan niya ang kanda yung mga syuara may mga tao matukas yung mga atay mapatangis nila sinamuin ko ingat nila maghimumunga na intiap-tiap tindukan likulli maqamin maqal. Likulli maqamin uslub. So yan uslub mo. Uslub ilmi, uslub adabi, iban uslub khatabi. Mura-murahan insyaallah ta'ala. Naubos na to into al-uslub, fasah, iban simbalaga. Balikat tutumagna na kita niyo ha tashbih, ha ilmul bayan. Panagnaan na to lecture ha ilmul bayan insyaallah. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin.